ndiko livuwa hukotevela mafhungo pano kha Belran News one vha tshi khou ḓivhalelwa nga Rofu wa Tshikovhele. Kha tsedzuluso ntswa ya anḓadzwaho kha Journal ya Science Advances, vhorasaintsi u bva Tsinghua University na Chinese Academy of Sciences kha ḽa China vha ri mililo ya ḓaka yo ita uri vhathu vha fhiraho biḽioni nthihi vha feme mufe wo tshikafhalaho lwa ḓuvha ḽithihi kha ṅwaha nḓuni dzavho. Vha ri izwo zwo itea vhukati ha ṅwaha wa 2003 na ṅwaha wa 2022 vho shumisa data u bva Africa, ngei Asia, Europe, North America, Oceania na South America. Tshigwada tsha vhasedzulusi u bva University ya Oxford tsho bveledza mapa muswa wa milambo i wanalaho ḽifhasini. Vhasedzulusi vha ri mapa wavho u ḓo thusa kha u vumba miḓalo na ndangulo ya mupo. Dokotela Vho Michelle Wortman vhane vha vha murangaphanḓa wa thandela vha ri ndi zwa ndeme uri hu vhe na mapa une wa sumbedza uri milambo i elela nga nḓilaḓe. Ṱhalutshedzo ya mapa yo gandiswa kha Journal ya Water Resources Research. A khou guma ngorali mafhungo fhano kha Belran News vha siyangwe arali na mafhungo ane vha tama ri tsha tevhelela kana wa sala murahu vha ri founela kha nomboro ya 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi ane nda ḓo vha vhuyela nao tshifhingani tshiḓaho. Wanga ni swika kha sia ḽa masheleni, Belran Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi wangani lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belranbrands.co.za. Belran Brands ndi vhahadzimisi wa masheleni vho ḓiṅwaliselaho.